ngwana ke go rumiwa ge re gola ba re makhura ngwana ko go rongwa re ya go roma wa tla le seno maphodi ra se ga molao le mo ka gore go ne dino tse dinga dinwe ke bana a re gona fa le none gona petsentse golo le khono le professor Moremi mo re lebeletseng taba ya thuto kapa a go abelana le wena maele tabeng ya ge mohlomongwe mmago a nyetswe ka wena gore o swanetse o dire eng o phele jwang ka nako nngwe mohlomongwe o nyaka papago mmago o nyetswe ke petse ke eletša batho ke re ge o ka bona o ganella mmago gore a go botse gore na papago ke mang go ka bona a sa lokologe motswadi ya modimo tlogela mmago ka khotso ka baka la gore go ne le tše dingwe tše mmago a di šireletšang gore o seke wa tle wa kwa bohloko nagana o botšiša mmago gore na papago ke mang tšatši le o mo khurumeditšeng go fihla mo e leng gore o swantše a bolele wa kry-a e le gore mmago o be a etswa dikaekae a etswa go leselela tša go ja a kopana le monna tsoko a phaya mmago thetho ka kgang ya ba gore mmago o mmeleng jwale o re mmago a tšee kae papago ka sona sebopego sengwe ka baka la gore ga go ne monna wo e leng gore ge a phaya mosadi thetho ka kgang o tepolela maina le difane le gore na a utswa kae botate mogolo ge ba dula kae jwale o re mmago a tšee tatago kae ebile o tsošetša mmago dipabadi ka baka la gore mmago o be a leka go lebala taba ye mmago o godišitše boima mohlomongwe o ile a leka gore wa go ntšha go apana mohlomongwe mmago o ile a leka gore ba mmotša gore e no montšha re banna ngwana ke mpho ya modimo a go ima 9 months ka moka ka peine ya go kwa bohloko ba kato le khono le o moemišitše ka lotunya ka tatago a gone bothata ga se ya ka kganye ga se ya ka ke a professor Moremi a gomme ke boela gona ka fale ka go yena ka fale gomme awa re no tšwela pele ka sona sebopego se professor o a rereša malome ka kapa re na le bana ba e leng gore bomma go bona ba phaile thito ka kgang bana ba gapeletša batswadi gore batswadi ba ba botse gore bo papa go bona ke bomang ge o le ngwana o bona motswadi a sa nyake go go fa mokgwa wa fane goba leina la tatago nyaka kota ye e omileng ka gare ga sethoga o fihle o phase o lle dillo fao medimo ya ga botate e go fologe e sepelele kgole o ba botse badimo gore nna a ke gane selo nna ke ngwana nna ga ke tsebe selo medimo wa gešo nna ntlogeleng ke leso nna ke ngwana se segolo se e leng gore nna ke se kgopela go lena ke tšhireletšo ke mahlatse ke gore dilo tša ka di loke di sepele gabotse phasa koteng ye e omileng goba o nyake morula o mogolo o no re ka mofase ga ona o phase o lle dillo fao medimo wa geno ya gabo mme e tlo tšea dillo tše ya fa ba gabo papago ba go fologa ka nako ye nngwe batswadi ba rena ba rogwa ba bethwa ka gae ba tšhaba go tsena ka gare ga malapa ka lebaka la bana ba bona bana a re sekeng ra tlaiša batswadi ka nako ye nngwe re ne le batswadi ba ba ratang go support-a bana ba bona empa fela bomme ba ganang bomme a re dumeleng bana ba kgone gore ba kry-e seo tata go bona nyakang go ba fa sona re na le bana ba e leng gore bomma go bona sale ba nore ge ba seno fihla mo ba mo rwala ba mo iša ga gabo papage ngwana a gola ga gabo papage a tseba gore rakgadi ya ge ke mmage ngwana wa bua le kgolle o nyaka go hlanamela ba gabo papage o nyaka go ya go mama gage o e leng gore mmage ga a mo thuša ka selo mo bophelong ga a mo riela selo mmago ngwana ka lebaka la gore wa bona gore ngwana o godile o bereka gabotse di ya mo tsogela o thoma gore wa lwa o lwela ngwana gage meloko mebedi thoma go lwa ba gabo tate tšea ngwana le mokhunamiše le mmotseng gore ngwana šuena wa lla o llela go ya ga gabo mmage lena le ba gabo tate le phethile mmereko mogolo le godišitše ngwana medimo e lokologe
ngwana a ye go di bona re ga fetso di bona a tla bue mo go mmele mo amogela ntongo ye ke nyakang go e bolela le bana ba gešo bao e leng gore ba nyetswe ka kgomo re ne le bana ba e leng gore ka gare ga malapa ao e lego gore ba nyetswe ka bona bana o kreye banna ba gapeletša gore ka lebaka la gore ba tseba gore ngwana a soa gage o kreye monna wa ka mogae a šetše a nyaka go gapeletša go tsenela ngwana o seke wa di dumelela dilo tša mohutowe bolela le badimo ba geno o bo botse bommago bophelo ba gago bo tla pele a ke nyake bana ba tlaišaga ka gare ga malapa ke nyaka bana ka gare ga malapa ba phela gabotse batswadi a re swareng bana ba rena gabotse bana a re swareng batswadi ba rena gabotse bana a re kwešišeng ka nako ye nngwe ga motswadi a re ga a tsebe gore papago ke mang bana a re kwešišeng ka nako ye nngwe gore go ba boima o le motswadi gore a go botse gore papago ke mang nagana o tseba gore wena o ngwana o e leng gore mmago ba mo phaile thetho gore o tlo phela jwang nagana ka nako ye nngwe o te tseba o le ngwana ba tle ba go botse gore aowa mmago gore a šale a e ba le wena mo gongwe ba go šupetše mogala bo mongwe o e leng gore le wena o tlo no bona gore mo ga go se se ka lokang nnete e ya phediša ebile nnete ya boa e kgona go go tsentšha ka gare ga bothata empa fela se re se nyakang ke pholo ge papago badimo ba bopapa ba go tshwenya phasa bolela le bona solong koteng ya go oma ka fase ga morulo mogolo o bolele le bona ge ga bopapa ba go nyaka mme a gana ka wena ke mola ke re mme mo lokolle aye lokolla ngwana aye ge e le gore o yela tše di botse ga bopapa mo lokolle ba bopapa ba mo tšee ba mo iše mo go swanetšeng gona dilo tša ngwana di bulega di be gabotse gobane ngwana o ka le lengwe la matšatši o tlo ba papa go batho o tlo nyaka gore a tle a kgone go godiša lapa la gage ge o mo ganetša a tseba bona gore gore wa modiba seke be wa diba ngwana wa gago malome ka kapa tšatšing la lekgono re bolela le bana ebile re bolela le bana bao e leng gore ba sokola e fela ka lebaka la nako e šetse e tsamaile re tlo no feta ka kua dithekišong ba rekiša ba go rekiša ba le botša gore ditaelo di sepela jwang dilo tša lena di tla di a kgona go loka tlhogo poledišano ke thata ngwana kgomo o e lego gore o a sokola ka gare ga lapa ka lebaka la ge e le gore ga se madi a ka fao ba fela ba mo gopotša gore wena ga o ngwana ka mo ngwana ka ko go botse e re seemo se sa go dumelela o tšee dibuka o di rie mogwerago o di bale dibuka tše di tlo go ntšha ka gare ga mohlako go sasa kgolo fela le ge o bona go le boima kgotlelela phasa o bolele le badimo o rapele modimo ke yena a tsebang o tlo go ntšha ka gare ga bothata bo o leng ka gare ga bona ka le lengwe la matšatši o tlo tepona o tšwele o motswadi o a hlakišiwa ngwana go nyaka gore a ye ga opapa ge ga opapa ge ke therešo ga o go tsebe tšea ngwana o ye go mo khunamiša kua sekgweng o mmolelele le badimo ba o sa ba tsebeng o ba botse ba mo fologa ngwana a phele ka medimo ya gabo mme medimo ya gabo mme ya phediša ngwana o tlo no phela dimpho di a mošala morago mafelelong a tla tseba nnete baswa ba ga borena a re te tlhokomeleng baswa ba ga borena a re reng ge re bolela le batswadi ba rena re ikokobetšeng baswa ba ga borena a re kry-eng nako le mokgwa wa go tseba matseno a ge o nyaka go tseba taba kudu go e ya mola go motswadi kgopela malome ya go bolelele le mamago kgopela rangwane ramogolo ya go bolelele le mamago nnete o tlo kgone go e tseba botate bana ba rena mo re tsebang ba le gona a re ba tlhokomeleng ngwana o kgona go bajwa ka lebaka la badimo ba ga borena re le botate a re tlhokomeleng bana ba rena a re yeng ka dithekišong re kweng gore ka kua mabenkeleng ba ga moremi ba le rekišetša eng ka nnete profo a re a leboga thuto ya gago e tloga e kwagala kudu mongaka a gomme a rea ka dithekišong tša di-product tša ga Dr. Moremi mo e leng gore ke tlo fa kgaetšedi ya ka Angela Sebaka gore nke a re botse gore na ba swere eng tša mohutamang ka sona sebopego se ba tla mpotša ge ba le komana madula a bapile o ba re ba lokile Angela kgaetšedi ya ka o ka dumediša motheletše ke moka wa tšwela pele gore bontšha tše o di swerego le gore na mošomo wa tšona ko go diang ke bokae Thobela ka kapa ke rata go dumediša batheletši ka moka le balatedi ba rena ntate ka kapa le kgono re sa tlo tšwela pele ka special sa rena se se thomileng ka di 1 tša June se felang ka di 30 tša June sona e leng di-product tše 3 e leng tokološi mahlatse le meleko se tsamaya ka 600 rand go se reka e le combo ka tsela eo le kgono ka kapa ke rata go hlalošetša batheletši ka taelo ya rena ya dibatala
ya go orela. Taelo ya rena ya dibatana e bereka ka tsela e. Ra tseba gore ka mo magaeng bana ba rena ga ba rate go pheta ditaelo. Ra tseba gore bana ba rena ga ba rate go orela, a go ne ngwana a ratang go orela. Dibatana o ka thuntšhetša le ka mo gae, go thuntšhetša ka mongwako ka moka, ba roge ba robala a kere ba ya go aparela ke taelo e la e leng ka mongwakong. E kgona go leka le go ba šireletša le ge e le gore bona fela ba ka se tšee ba se berekiša ba ne ba noša. Dibatana di sa le gona go Ntate Moremi, tsona gona jwale e sa le special se e leng gore le sona se tlo fela ka di 30 tša June, re di tsamaiša ka 100 rand. Dibatana di bereka dilo tše ntšhi Ntate Kakapa. Gona jwale go tletše memoya e leng gore e tsena bana dikolong, a o tsebe gore ngwana sekolong o tla le moyo mo jwang ka mogae, ngwana o thoma go wa ga o tsebe gore bothata ke eng, ngwana o thoma gore ke bona se sekolong a ke tsebe bothata ke eng. Go batho ba go ba le semoya, ba bang ba timela ke ditoro forogo, a sa gopola gore o lorile eng, o bone eng. So dibatana di a thuša thata mo go bathong ba leng ka mokgwa oo. Ba ba ratang go kry-a di-product tša rena Ntate Kakapa, nomoro ya rena e sa le ela ya 060 959 0303 060 959 0303. Re a korea Ntate Kakapa, re sa korea le ka gae di gona ditaelo. E nngwe gape ba theeletše e ba ka e grapang opportunity ke ge re a dikošeng. Koša e nngwe le e nngwe e Ntate Moremi a yang go yona, ba tsebe gore o sepela le ditaelo tša gage, di tlabe di le mo. E nngwe le nngwe ya taelo e nyakang ba tlo e hwetša ge re ya ko dikošeng. Bona ba theetše fela lenanego la rena la dikoša, ba tsebe gore ba tlo kry-a ditaelo tša bona ko dikošeng tše re tlabe re sepela go tsona. Ke a leboga Ntate Kakapa. A re a leboga kgaetšedi aka, a re tshepe gore ba tla batamela ka bontšhi gore ba tle ba te kgweletše di-product tšeo tša mehutahuta jalo tša go ba thuša malwetšing a bona. Malefo o nko tlo tsena o rile mo o tšhaba moya mmata. ba e bitša gore ke pinki wa phediša ke taelo e leng gore Ntate Kakapa go gone bo sesi wa bontate goba meloko le metswalle ka kua gae ba e le gore ba ne le bothata ba tšhelete ya go se dule o kry-e le gore ba ne mahlatse mana mahlatse a bona a tswallegile. Ba bangwe ba ne dikgwebo tša bona batho ga ba di bone, batho ga ba fitlha go tšona ba no feta baragoa ye o kara se yona. Lebaka ke gore go ne le swiswi le le leng gona le leng gore le tswallegile le le dirang gore kgwebo ba se ke ba e bona. O mongwe ke a buti kua gae o nyakana le mmereko go a pala o re kare ke lahlela di-CV go no pala go hlokega pinki gore o tlo kgone go hlapa ka yona, mara go hlapa o hlape o lebeletše kua bohlabatšatši gore lo tša go tle di kgone go bulega, and then le mebereko o tlo kgone go e kry-a. Taelo ye ke e swerego mo ke only 350 e kry-ega kua ga Moremi, kua ga Moremi kua di-officing. Ebile tabe nngwe ausi Angelo o e boletše mo e bohlokwa ya gore dikošeng gohle mo professor ya go gona mo a yang go bina gona gore tšha go ba thuša batho ba ba phekola re tla be re le gona mowe, and then go tla be go netafola e leng gore re tlo bolela ka mmaeke. Ebile le ga ba ka lebelela mo lifeng ya rere ya Dr. Moremi ke mo ba tla kgonang go
go bona gore re koše re bina tla re bina kae gape re swere taelo mo ba re ke lerumo la banna ke taelo e bohlokwa e thušago banna ba borena gobane ge re le banna re phela re ne le go sepela re tsene